n'abanyali bali basabu kwabera moja kwa moja egente mbande agoteba akorire lakini rende ensemo y'abanyali bali bake bado bagoteba nga teraikira ekerengo kilibaganeti. Sasa atatuambia mwenyewe saa 2:10 pale tutazama ndeto nyale ko batoko kora chinkwa na monere ye maseyemo gumwecho motegereria ye tochiandale atatuambia kiagera bado to gutwara busibwe nsemeye mu gutwara go ikenseme ndi nere twara bubisibu aho. Sasa tujuita kwaje lakini nende mbane ntomuligie ye maseyemo yani nachega igase studio alafu tufanye mazungumzo moja kwa moja tuone hali itakuwa vipi. Tigatonyore kirokere lyo mwancho motegereri tosoma gazeti. Eye nenka yomugusi KISII FM emerongo kianda na nye enutayemo the number one station enere station regene asokosenia gukomanyia nabo igogo kubokia nabono tubangire gukomanyia ayamurekeire na kwiwa chinguru mono asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tugokeruka ni dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyene inche ya momotegereri imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakora tu asore na KISII FM. Safi kabisa msikilizaji jidega chabuto kiraga numero 3 na isane nsanemo yabono mambe jinza nchi Afrika ya moja kuri kiroko libune kimwe cyo motegere tuko ile maseyemo iliyo kumanyia ali muri kirena kwa uchinguru muna sama gazeti yeli tukolia lero buna botambe genege kosi cyumuro mu Mominchori mimoro na mbeye mo imeyenka yo gusikisi FM cyo buna botambe nguru kwa du omonya kerogo na inche buna botambe mwancho motegere ligonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Good morning my brother. Niko salama, Mungu mwema nasaidia. Yesai numia Chinga kichonsi kichonsi erenomu rwakale akina ende no mucyakale egyara no alinge nale bona na inde nabeo kale na kale ero mutungi igoro nense na inde nginchi yaye ngumucyaka no moelio alpha na omega lingana liyaye adera maja ali moya amaisa yere netaya kagi igakorokwa nyasaye tigatigale kwa nyasaye kabisa. Malizane na deni haraka upesi bwana. Deni jungu nzima bana. Tata nkagenda paka Kiango. Oh yeah, road show ya Dekal. Ya Dekal be company ya Beya East Africa. Kiango igero mubaga moino. Hase ko igwete obotutuko no bwa bete chinga gichi ya magega. Aba paranchiri buye tukagenda tugasoa magina tukagenda pare ye kwenda liyo bonyo aliriyo bonye panere gosoko bwo ko tugaita ime Erafroad yogo kumia. Tukagenda paka Kiango. Tata Kiango maria nkamanya kumero Mungu ana getoto bwate tikuru magega. Ay. Mungu ano igakuru kwa Henry Nyabuto ntweka. Igago totegerera sana kantemwe kuranchega akiongere Ronald Mayaka Brigadier amaiga. Asante. Akyo mwaka Henry Nyabuto ntweka. Maiga igire. Na igire amaiga. Asa masikani. Ndio. Na nje ngaenda mwali bwense rugoro. Omwali gukora rase tu bezo no mwali bwense gocha. Omi. Asnago kunga mojengo. Noje mojengo tire kurukia mokama. Mojengo yabo basi. Muno montoko genda oetani chironge. Basi. Omanya gutire bitu nwogenda bono mojengo yabo basi. No kwate batata paranjiri asali. Kika chagera kia mokama gokororo chichironge igoro. Ebikone. Karolege kone kyo kumire me tell you.
lakini kanyora abantu ketaba bakangiriria atire Gaki kuna koleta maigai bone kero kwa tebiro gichibaji bonto akira baraji ngo Gaki kobi bonto akira chingo kobi kingo kobori kiagire bintu bire physical ungaire ringi barango yanyora to embule kama akora bagose gatunda rabo boga no ingo kware ngora asda roje terapi na gite taria da mo tagatiu Gaki obutubweli nagu korusugubo kai sugubo moino nya chekinse tokaomera naga agaja magungura makagangumira senda kantetu Gaki igakuru kunyasaye gakagenda tachiri ugara magara mangi Poli norenge kurwa mochengo Vera kurwa keroka ndio Gladys kwamboke Elijah kurwa mochengo boigo Evelyn member kurwa mochengo. And by the way into live TikTok galia na YouTube by the way tuko live Vicky Bundesh asante sana kutoka pale TikTok na wengine ambao wanatufuatilia pale enkongonta nere raira actually kenyurugia Italia yes mwalimu Steven Mainachika ai pole bwana mwalimu kolere miaka mengi one of the senior elders sasa community ya Matongo takete tumengora yane sana usanga linko belitukulia ankyo ara yeni welitukulia Juma no nyano mo ngina bo mo solicitor general mo koro mo skeke no geto nere naraire tumasabalia na ndeta te legend nere ararete bono musani ono monene umuralia Beria El Mago bwana that was a very sad story yesterday ngwano libwana na musigete kerakoro li mupira Diplo mwana wa Kaberia naitwa Diblo Kaberia El Mago bagatangaze na babo walikuwa na kina Fred Arocho akina nale tu akarokire tukamukire Diamond Okosimba kabisa wanafanya kazi kuntu kabisa kileta taarifa kutoka Santiago Bernabeu ai nyasati yabe kengoro ya saga ya bwana nere na sigeta abantu abange sana ko so ase hitasnia ya utangazaji Jolio Dembo goronte biringo kwani sana nara utagete ndi miri kondo nara kwani simia ora igonda kulimbiri kondo gozi very boyo kulimbe ibadala tegerete ya wagere si honest Nebeze ke ko honest ndi miere ndiganda umungwano kuruko kati gotera gukura magazeti ngakira okay umungwano kuruko Alan Moseti akotebanga mamba tayari ashazama katika mazingira yake mamba yupi mamba akizama katika mazingira yake inamaanisha nini si ameingia sababu ente koba ameingia kazini tayari wogire alikuwa ngori no bateta hapo ataka nero so ile sababu ente koba pia anaweza kuwa mamba tuingie magazetini bwana ngoru vya bono yete tai ora chikaunda ora giari gotoka tai kwa vekire mono kwa sibora ketingora chikaunda gikoveka squeeze ora kaunda tilikobeka na suti yani na tai by the way cha tuingie magazetini tuzame moja kwa moja mwacho modeli bina butambe nje kwa ne gazeti ya Taifa Leo gere itariki 25 chimutinyi oga 5 umwaka yo 2026 litukone Jumatatu itiza Crazy Monday na kama ada ilivyo na ada ya mja unena muungwana ni kitendo gazeti kwa kwa nene ya The Daily Nation chitariki chikoro kunge 25 chimutinyi oga 5 umwaka 2026 litukurukunga Jumatatu it is a crazy Monday crazy indeed general chipara chiapo basi MP must wake up I can assure you for paranire ya rekorosi kwa ekorua actually ekorua ko totebe bara ibacho mugweko masimba para yabikire kuri rumo cyanga bo tata bakore to mucyanga kakibabeka no yani ibo gumimbure ko to mucyange bakobeke sike bara badiga bagenda until they came yesterday korosi kiamo kama gutira uchironge wodi lingi wodiki elia gesusugo I think gutira uchironge kiamo kama wodi gusege chironga ali I think gesusugo kama zijakosea MCA must do something lakini viongozi generally bwana ni nini bwana viongozi wa gutuki wapige kazi tuzame magazetini bro yes bila shaka bwana tupatie headline Ruto allies hype
voter rigging plot. Ikibona kigereta in this country. You know, mimi nashindwa sana sometimes. Ngore voli na mavoli ya mange sana kidongo soma some of the headlines ikankumia. Wana ndetera kuvoli brigadier siko ubaya. Viongozi wetu na barabara sinali bage kabakora ibintu byokumia. Yani muraya gukora ibintu byokumia boli byokumia. In a democratic country ya Kenya. Omurai tata ukweroka honorable, because I doubt whether they are honorable by what they are saying here. What abo kweroka? Gabantu bakumuruka bo. Bamanya kurwo tata batebenga nganto maitena kitocha okora 2027 chikura lazima toibe. Omentere president William Ruto. Monka igwo gotebanga ki ngumura ibwense ya Kenya nero manyete budget. Tebanga akuru kwa Ayub Savula. Oyo bona garo mo deputy governor bono. Yes. Kakamega. Ashemedly kuru Kakamega. Ayub Savula. Ngabona IBC ne serikali kuyaka na chivesa. Ngabona na kitora atike gonga to tukutusiko. Igo yani. Okay, I want to ask you a serious question. So that with all due respect. Omongo no kwa Ayubu Safura go sen Safura kwa omo deputy governor we county ya Kakamega. Tamanye dite independence ya IEBC. Yani asama sikani ya manene. Igo tamanye. Kia jole tu akachakobe deputy governor. Onye tari IEBC ya vete transparent. Aki. Onye tari IEBC omugabano yochorera ago deputize. Ngocho ruwa lengebo. Oyo onde oyo tatu mbunge Ohamisi ukorukunga Charles Gimose. Nero tebeteke kanga na bere mbunge chitamuza toni maitena kikoto chatwa kora ukarabati yaito. Iko talibana inji bako mochora democratic. Oyo onde oyo korukunga woman rep ya Wajia ukorukunga Fatuma Abdi. Oyo onde oyo okorokunga Oscar Sudi mbunge Kapseret. Oyo onde oyo okorokunga mbunge Otiati moske William Kamket. I think brigadier abaraya bakurwanire president ibintu mbire bakanajire ko manani president eli yawe. Nkwaroche oyo ndo wesonga secretary general ya UDA. Mohamed Omar. Ngiwazu kera musidiga kera zedi. Yagera zedi. Nishote mugano yo gora sepeji ya Kalenga. Mpeji akata na kwenda sega. Ngote kuwata kusalia kuwata kuwata daudi. Da ne diredi ya kuwata kusalia. Obe. Kusalia kwa gani diredi. Ukabila katibu wa UDA motoni. Ukabila katibu wa UDA motoni. The secretary general weke makia UDA Hassan Omar igatemire kuegerera ngachingwa na cyaya bantu bamubwata bunata mineti naende nawe bamubwata bunata mineti nando sabiro kwabera okwatara abiro wekavodo egento kelia kwana tinka geretinga gabwatu out of context igabete excited yagakwana ibintu byo gukumia na kwana tegoro ya malemo chinsemo chia cost yes n'ibintu binde binge actually omugano yo no bwereire na kumulekerwa senchiro yobwagara sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo ngana seki anyorira se amakara ari mulero omo secretary general osomuliki monebeke amagia UDA Hassan Omar. In short, tigabara ibaito babe very careful inga kimiliga. Koro kireke kangana ki aba Kenya babwateraniria sebese yabeteke gukuru mukuru wa Sense America. What 12 billion Kenyan shillings yarenge student loans. Iyo tabakana ko scam mwanura sepeji ya kabere peji ya tata amashabiki ya timu ya Arsenal. Ndio. Igoba ichoretasi chinsemo anene gatigati umuchi Nairobi ritukorego na gukora umusangirekano monene bugo chengera ububuyi bwabo wege kombe kya English Premier League chibichanchi bekirega igangana kya baro siti bakaba chibuke abantu bakaragera sana. Brigadier very peaceful celebration. Brigadier anapongeza sana timu ya Arsenal na nembaye negatinga barabuo kweli the champions. Lakini ngentongere na nataka kurugo segeto komo uchia se amashabiki on spin including me in this country. Yes. Equally tigato temena ndiko bega chingurua se Premier League yaito ya Kenya. Yes. Premier League yaito ya Kenya. Tuweke nguvu kabisa. Hakuna si vibaya kushabikia timu za Uingereza. Tunashabikia timu za Uingereza. Lakini pia na sisi tubebe timu zetu. Ekera bari nabo babogole tibo paka tokaja kujishabikia mono. So na into tigato promote timu cheito mono. Aso gwate ndi chimache china wakane kigita tuwasoa ime tuba support. Kweli kabisa. Very valid. Depechi ya kane nebwatu mugarunga na kibone serikali yategete gutumeka 2.7 billion Kenya shillings which kugole software AI empowered
Alikuwa TBT mtandao hiyo. Yo chikulikia makana imetandao. Anyway, there is that freedom yenye iko kwa mtandao nchini Kenya. Raila Junior. Ngagia David. 2027. Imbakasi na bala asa kuiruto. South inze. Awe tukira kwa te kebonga kimonga moja anjere motake na bongocha. That's our soft way of introducing something. Unajua ambo kama haya sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ni bato robotinga kia babunge barachi kwegerera budget kiagaragera nene sana barachi kumwegerera actually mwananchi 4.82 trillion. Ntuanya gutora budget igetabu. Actually gaba wonire mugano inche kwa nyundu simonu gora sepechi ya gatano. Ndio. Aba wonde batebanga MPs won treasury over 4.82 trillion budget. Eko tebekananga gera chikoba umusigo mulito kujya saba Kenya. Abu already bone gabagenda tokota wetera chinga kichinko mwasenge cyo komenta kwa maguri ya maguta. Ayetara lekana gose na chikugubwango iga. Ase ntunde ntanga ni kurwa ndole rioba. Nanya kora diesel yako obusi we petrol. Gesa na inche. Nchabu neba sinda. Na inche. Kurungeko manyama kutani. Then asoko lengere liko onsabu kyo agetingi yako diesel yengu amboli tiri swali. Na achete ngakole research. Kwa chito ngakole research. Chigali jinyinge jiko jo wasobile diesel yiko tumeka. Thank you. Na machineries nyinge saba Kenya baka weda bako kole. Yes. Chibakalie chibekerie chichi machine chitinga kia nguchi makuta ne diesel. Kweli kabisa. So hapo ndio serikali ililenga. So wakati diesel iko hit na kerosene ile hit, mwananchi wa kawaida amefikiwa. Bwana. Yani wana kwanira kerosene. Kerosene yoma yatinyoranga mbaro abantu bagutumika maguta yeta yabono yamba libeke keraralia. Batabuwa distima. Batabuwa tinchirende. Bata afford so. Yes. So yani umemfikia kule chini penye alipo. Ongeza. Ai, bwana. Ligiri kwa motinge koranje. Ase peche kabiri kwa to billions ngona koletero mojando kubinyere nga bintumbire bibiri kiro byo gumya ase peche kabiri kwa to roboti gaiga nganga kechi sababu mbarueta chi aborokiwa bange batali gonyore kosi yobonya gitari mbali na barobu gwikira ni birengo na bongo nyoro umwana bweli yentenye ali getie mbinu atagetobonya gitari kwa nguvu oyo ndole oyo umuntu naro uri urabo munya gitari o qualified tari gonyora ibaga epeche gatano kabiri ni bwata mugano na kimo sawa ya mabinyetie na goikase president yare gukwanira bose ngente gitwage kwanire sana aiga aki na kumabwanirire ko data omaite gamu agetirire ko dabare ngawe yangaga sana ni nanturi kubwango tiganga yake barorenga ntora muri president we madwage president yakamba ko iruraga kakaingi bogendera de epeche gatano kabiri ni bwata lakini rende kubuli tuli swali bosaigo the president is a symbol of national unity. Yes. Na mondo tali highly protected citizen. Yes, mondo tali nando kule in this country we president. Yeah. Security on CP as a jiri ojabo jiragete na as a president. Yeah. Abalene ngaibali. Ikeno tuare omaete na abano ano mobunge. Ekere president iko kwane speech. Mobunge tabona diko moikange mono. I think laxity yarolekanire sana se abantu abaga babiri in charge of security ya president because this is not the first time when they go happen. And secondly dudos oni kwana koba observant. As a president yego address yabantu go say any dignitary erendire no nya natatema ni president ya United States of America. Ndio. Ngayoko nyora security agents ba yeba face it. Kate kero batine ine sago kwana somo sangirikano igoko nyora abande baligeretia sabantu batine ine baligeretia ba ekiagera mbaso miri paka facial expressions so bako na analyze body language yabantu they are trained kumanya umuntu njana wesagara egentongero umuntu yabwate gata gukora agi
mirimo buno muliki butamba se wizara burere wa Ebola mbugendete kumulikiruga igasepe jemeronge berengana kibo ndete kora se mu kiricha DR Congo igasamana business pe jemeronge berene ya mongoro kirege ngana ki aba Kenya bange especially bali bakora boncheri bo insense bagendete ko bwere kubo igoro yo chikomenta kwebango finance bill chigo eti buyo mwaka wichibeso 2026-2027 kazi ipoga iga korwa se chinse yechi kongo kona igoro yoborore bwa Ebola abantu batatuko baya nikiyo gusiria magimabo kubotika no borore obugwate kaimense ya Uganda nabo igo bono nabekorrekana nga okuigwana ranko watioke irale gatiense ya America na Iran kujise gichiri nchibase kwaera anya kende ngeli na ndego chiko gututukana katika gazeti yege pull out nere kubekwa record kunga high schooler nekoba every Monday ntio kumulikira balege gamagana English literature bakotebanga how to write a proper CV how to write a proper CV no matter badore kuli ke CV chi graduate boli pimo graduate batamaiti na kiara like CV umaboli what's the difference between a CV na resume tamaiti gene gyos na ande tindi kuba mochimono ekiata ndali that is why this article is anda takiro mondo kumanya kiregento so skills inchira abantu baito batari kwegeri even in our current and that is curriculum and that is why bamurambale bale Nairobi yabako kole mirimo yo gumia bagona kulike jejo na neji project thesis kulika kulikira ndo bali university in America yes bako balikira barayiga Kenya bakorosia kabese kabo ngoraigo chinyinge bakorosia kabese rutaka kabese kulikira rugarabu alida bamuraba bogete amuraba baya bogete kianda chiama now talk about this CV again tongire nkora rate bya bantu butambe tindi kukwana igoro yamagane CV yours maybe one time we will find an opportunity again tongire tsaiko chako to aba very keen ekro to kulika CV my brother ngorole section ya nga referees chiri farinsaria bantu barokulika ali contact ya very important section equally kwana kwiboli nga who are this ukulika gali chiri farinsaria sesi akyo montoko be une rifari agi ekyana nabera nyalekana agerwisi me anytime actually update chiri farichi yao time and again kolengana negasi yo apply na ende motebi mapema maki aboro kwantaka ni nabia bona na apply regasi agora agobegere unere valikora akirwe you can be ekero montara akiru ligetere vali garia tako inyore no kuinyora akitogo ngasenge njarenge principal yao one time kusarenge usene dino yao one time tainyore dia marieta ya banafunzi barega bagwetesa makokaya okana nga muntu ina nakumuigwine gaskora chako egwene sana in fact na tebeti abantu limoiga sometimes karare koranga ligesi mie ngae kolenga ne employer gete gasio apply te akango chinamba chiri ligete buna chire valia CV yawe igwe response yabo ayebuye komene gore rechinga kwere saba nayo uli maje tebuye kolete yani gore chike kore sako olia base kotenga nimbo te gasingo kora mutigane you will be surprised again totararangiri gwase interview eyo apply tena sekenjo chiri fari chitara kuri comment echiyo ligeta abo bugetenga you've trusted them absolutely be careful bwana una lolote etimu ya Gor Mahia na barabombara letiwe aba buibe Premier League ya Kenya neye magega yetimu ya AFC Leopards kuikora chigo libera sasa mune timu ya APS Bomet so ni kama ligi na kuisha sherehe ya mashabiki wa timu ya Arsenal hapa nchini Kenya inazidi kutamba na kutaratamba ononga kitoja bakora bano mpira orajire baka mutinyo gatano tunaende ka Premier League wa 8 ndio season nyingine itaanza alafu tuone mambo yatakuwa sasa ni kutulia watu warudi nyumbani mapema ya tukute tuwe Burnley ya tukute bachira Coventry nafikiri ndio inapanda kwa Linse mali umo gatema igoro bwana acha niwapigie bako kalito gatema haya omogoso linali muisa gotoa oyo nalo jobegete status no nabata akinjire ya gwaka oyo nabata akinjire kufuata na coordination no kugoro kuona kyo kufuata na no kwa nege tiki evidence mpaka mashabiki wa Arsenal wamemkubali Bruno Fernandes bwana nyota imeng'aa sana kweli ile kijana amecheza hii season na amecheza vizuri assist
zake nyingi chiagale Manchester ya ikirasi ya ikirabona na tunaridhika na nambari 3 sisi tuko ndani mlijaribu sana tuko ndani ya UEFA Champions jana mlicheza pale icheza vizuri Mbeuma anafunga bao inakubalika vizuri sidhani kama nina la ziada tuingie labda katika dondo tunaenda wapi leo najua tuna mazungumzo ya kipekee bana Airways Embakasi Airways Embakasi Nairobi kulikoni bwana bwana umwalimu oyomo ngwateba nga ukolika rivaringa ki ngoyo no mwalimu onsomete nere ngobekali umuntu oranyare ko eneke binte binaye naendo rabiano professional ko legari kere company bekuruguru batoko kachi company bira bantu bali abangaini akijo prepare pembo yote godika bure referee yao agna ndoko kana nanda onya gukunyuri niko na goikange ana gukunyoria so umoro kiwo yo monara roso meti guno mwalimu oyomo naende ga happening akirasoma bado mbagenderere tubusani no mwalimu oyo huyu ni kijana wa kiume na ni mwalimu wa kiume alimfunza uchiri wake university kijana ametoka kule asingi yobo sani obo bwagenderete no mwalimu oyo na ndaka muraka kukaita kuri university buya agraduate buya bagenderete no busani no mwalimu bado paka nando mwalimu ndaka ramwira ni skurwa anyakokora mirimo meke akona kwira uberinga ngakiye guchikonya wali mirimo na endo mwalimu oyo bada akamokonya asenje bale gokoma no busani bagenderete paka akanyole mirimo ya serikali akali kuna serikali ubusani bado ko bagenderete ngencheje bono boga extend gochia se muko mwalimu. What do you mean? Bondo chumoro tegere umoro kiwo embu yokubolia umoro kiwo tamanyete mba amanyene na muko mwalimu mbono bachire komanyana. Okay. Toja senje bono tuwale confidence no mwalimu bono nero tuwale chibesa bono na bakumanye family yo mwalimu now is able go introduce ya se family yo mwalimu na kumanya mwalimu nero nkonya gakia no murugiyoye akanyorege so surprisingly nga umwalimu nonye konye miaka ya chira ke lakini umurugiyoye no moke na nyore twake koleta bado na editi akawivu kake na akabuze na editi kwa mbali obo jara boliragi mbogo kule tiji cute xinjerere kiragi jibago jaba akaiga aya mbire bi commentu oyo monki aguka turasegete ngakero razumete ngozitoka iki ali na hobi I'm sorry dale la mariga impact la lo devi chake I think romonto vegete Facebook umurangu kako siko umurangu agakiebanga ali arego kebye kange tambe to murangu ukakigwaterania alika chini my brother I'm telling you kama gekagoka ngakerora hansinga romonto komaka egente kibona kyakori ikigweta kumbe ngaje komenta turu charuru comment ruinjira abatara vumbaro ro commentwa that's very serious bono rine mukomo ari mukoma umirana bamanyanire nera yando gutware namba uyo mukomo ari nabo tugukwana just in case miss yo mwalimu nabongo etere namba ekonyoro mwalimu omaete bakaba bagukwana ama chinkwana chigachenchoro ba sudden chigachaka kobe chiabo bisi chiabo bakakwana paka naende bagaikira se bago chaka mangano bwanchani omumuro nyagokonywa okonyirwe nyomire okay okonywa taranywa to shimbora ndarule university mwalimu mokonywa wano manyete obukoleka no kababu bagachaka mangano y'ubwanchani bobisi sana omwalimu atamanyeti wano tata umumuro yo karaire botuko bomo ose saitani gebeta karagenda kora aligiri jombe jiro jasirete ose kora ashigulika no matendo no idike kila dikira jite ko to omnipresent yes saitani ndari omnipresent no mo yo inyasa ko machikobo ndari ko machikobo olevo sorry olevo na gutiro statement ye samuskania manene bono saitani oyo asengencha tali omnipresent bina kwate baraendererevo akara motika akara tianga kiyo yo ndoche kwa amachiko soe ruti yo dia motike dia ndare tu yo le moino ke bagokira gokira ya somoiri tigangi nda henda ngonda kerora nkereta aftaroro irareire oyo mayete ka kogona omuikorio saitani okabora kera gachete no rachi go ichoreri oria gerachi gocha
oyo tata agaika kanya sae gaga kabinya asale maite ko kabinye guchaka korengera naki lakini yekenko korange entuki mbora bono mwalimu yamanya namba 1 nero nkonyete na asomire akang'emere mumeke enda akandigire mirimo bono am permanently employed akika achamanye eyekorokunga conscious achamanye na mbeyemo amasikani anenere asalikire onye tali eranga tindia number 2 wacha mwalimu achamanye family yaye ngobunekere twara egente genandi kiriro muri etabruti ya chirense obwanje ni bwanywereire noma etekere tabruti ya chirense ko yetogora ono kakubolina ki ngakiko semfomira kinda tumeke gotogore tabruti emondo tamanya ninde metego eta nyetogore gatumeke kende yonsko yetogora gagi asama sikania mane otherwise nebwente togoru tata gitiri gwa muri chikorora kana ngara itekando ngakaligie uma bakalibe ngakia gosoka kurwa sai njirende yonsi tigatogore otherwise no issue mungwano yo kaege ntongobera kirara arigireti asogi magwae bwensi ate kwa zaitari kora sukarake chize chiasuki gendo nera tari komanya na chire ko ya zaitari mongaini mono no erere ngase tari mongaini egera go genda tamaiti kiri bagiria o maite tiango tebi no nyira smo ko limirimo meetings chigase karo chiko beka rotayo chances chigo sokugo chire igoro egera ya igire abagero monda guchangi kyatoi monda gujura maisa otayo uvuga tukarania point yago juira yo ndira boko era kwatoka omumuroga giti yakora kende yonsi yakokora in fact tigaerezo mugunguri respectfully yes amote binchi na ajira sobongo bwana I've come back to my mind ndio igenteke ngokora it is against ingike bwenteke korekane na ende nkogosera ndo mwalimu obeiro bobokonye asende miake menge kindly tigamangana yaere asama sikani onyo amuire gokorabo ndio yeah te kobage konkire nkobori bolio igotari obwato bumanye lakini ongobolio soko sanga tu umukungu kanyomiru kurupara amuira achire karati kaboro musajo yoja kumuligia umukungu nero ubwata akiri yayere moyo dirasalika memory yaye kumusafuya onyomiru nare married orure sobo ekera indeed umusajo yoja kumuligia taramanya gusira nare married still married you see ayoje bonto assume lakini I know my kwa beire married bona ikero kwa beire married kubwente ko responsible gochia somo sacho yomo yep ngaire na endo goja kwarwira ndo kwatoro bokolekano abono muchando gochorwera by kiagera umusacho te no motebi ngaki nchoma eta married ingiye koba it's nothing kedra yo gotoro morem yes bona igomo como goso ngobata bonzi mbogwata magoso yeah goso and they can mend magosaya na inde a discussion yego chaka kurwa somo muro yebwente chaka kurwa somo muro ndo inya sawo kumukwanira by the way yes enchera ndire nya sako tomonyerera gwetera sege liyo gigeteria ime ase binte binge to kor the problem we always have ngelinge to ku ignore kweli kabisa but rikwa ignore ngochori kwa ngento bahe ntongere yankurera nakiamereria amuronye manya onye manye nchireye ngento rabo yankani ngangete yendre kinamereri suru. There is a way God speaks to us, but we ignore in most times. Instincts. Yeah. Ese percentage yego. Anyway. Otagenda asenje tukona gore abasubati abonende tigatuba inyoreranie na mategerero kwa jumla. Tumeze kwa ofletu kwa siri katika timu cy'ubusongo kutokokora magazeti nale ngoro as recent as yesterday company nere ku best lady yes. yakinira subwa ngo sana in fact onye duka nere yairire melibono imeyo mu cy'ubusongo asama ngana a cosmetics best lady
nchengo teba is the best baigolete shop getere very decent mata kwa hero lili ora goje kwa kware getorata getoro ro tinimboga kuru actually bare ya karuye magu igagi karuye bare kuru KISII Kisumu ego tinimboga kurugoro kokoro treasury ya njere igoika aroroka goika asinara kamaguta gete sorry vale tibichiro gagi yole Pasa basikadi. No barayo como kukulia eri. Ego botimboka. Kulia yewa. Actually, kuli no bara ogora best lady dukengia. In fact yoko bako be mate MTL nero. Bono MTL une MTL bosibu ayega. Yes. Oko bako kulia best lady ero. Oko be MTL. Babu ate bane binte binge. Asaba ndo bata yete chabera. Bone gento bono talia magano yewe chabera te kukwanera. Enata te kukwana ruma te economy telibuya lakini esa kero kuligere libarabo mbale fair aseligoli especially so mundo tagite koire bintago keoli seria jikoni yani ligoli okorere very reasonable anonye kubata ka boutique ka oli sabumalia nyekubwate salon yao cosmetics shop yes ose cosmetic shop ndio nyekubwate kenyonsi umayeta basaja mbale banje ko scrapping umanye scrap chionse no babwate chinjali jitwate bechi no amalidadi ya yeronsi bintu byose byo gwechabera chi lotion inojire air conditioner nojire kisabuni nojire cyakire ngenje tiga abantu bagende benyole bintu byose bigwe yakwa another thing egento bale ngo gwa advice bale bakotabe ngaye it's not meant for you nichera torojeri ya bono tumekeke atuma wada isagenda bwagi ke kwaga isakuligaliyo osigalia manene. Anyway, that's why you need mtaalamu wako anaweza tebenga wana bashara bro and again iko bako ni bintu original yako gende yonsi actually na wako ana iko bako ni bintu original naende na bako konyengeke ekege gwakwa ati yako ile bintu byonse bake bintu bigwakwa sibigwakwa nayo tete kubeka zibitali gwakwa isima tona na malioga yatoko na ligwa yenya gitali to kunyiriogo litali kunyugwa senje sababu gete kindly genda ali best lady ya kolegeri yos ba bitoko tantane we wala kalori moto yo nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye yo mnaenda manga senchira yo bwete seti ya the daily show ni kwata bag by the way kokora tuli chinkora no mo MC we wodi ya Ichuni Mosque Weekly Future abange bo maite bune mbande atatuombea ni yepi ambayo yanajiri nategea sana mwanjo moto ile tochi andale we coming back in a short while ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero Bono mechando kieje nanyorire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbwati ndagera ngochia inkibono kunya kwe murunganiri bona yatora manyanga amangana chira maya gusiga iga company ya KISII Industries yaretire chindagera chikorwa nga faida feeds ime ya gusi chindagera echi buna bono chindagera chia mash layers growers echo bako ni aseri golirie inse kabisa no neje ndagera yetu yonsi pimba bwati nkyo tatarera guchiororo egere nayo nyore endagera yega oye chingoko chikine libago kona gutwara stressing achingo kenjara ya chitire KISII Industries nigo bono bakoroserie endagera ya asetugo yao eliogukina buya endagera emanyekaine buna faida feeds enyorere chindagera buna chick mash dark crumbs broiler starter mash and crumbs growers mash kienyeji mash layers mash and crumbs talera faida feeds imeyo mu Kibusongo imeya mahitaji discount limited opposite Aga Khan Hospital mbaro wale negeita ke emergency imeyo mu Cyumagombo wanyore asichiro ya magombo ime ya Nyongora wholesalers woigo na bukwenyorera chindagira chia faida feeds asagrovet ndiyonsi ereange nasore asamange kwa na mahitaji discount limited wetire namba 0790637896 not 17 faida feeds endagira engiya aseriguli religia asomotugi
wasanii wetu bangeto muziki. Bande Kenya na waiwa bande machengungu. Bande Kenya na waiwa bande machengungu. Banasuna na twachire banoko batera. Mjango na waiwa wazemia